završiti recesijne optimizam nakon zaljubljenih. Volio bih vidjeti da Ivo Sanader nije sudjelovali i kroz replike. Klub je zauzeo 20 da Ivo Sanader. U jeku otkrivanja mnogobrojnih afera u zemlji u Saboru je godišnje izvješće podnio glavni državni odvjetnik Mladen Bajić. Njegov je nastup izazvao veliko zanimanje zastupnika koji su se prijavili za raspravu, među kojima je bio i bivši premijer Sanader, no mnogi od njih, a ni Sanader, ipak nisu govorili o radu državnog odvjetništva. Na Markovu trgu je Mirjana za zadovoljstvo nikad dovoljno ili nikad dosta. Posebno ne na području korupcije. Treba zahvaliti efikasnom radu državnog politička marioneta koja je organizirani kriminal procesuira po isključivom nalogu i dozvoli Banskih dvora. A onda je počeo nabrajati. morate, ali vi, ja vodim sjednicu, ne vi. A onda je počeo nabrajati konkretno. Klub vam odaje priznanje za vaš rad, ali ne i glava. Glavni državni odvjetnik je politička marioneta koja je organizirani kriminal procesuira po isključivom nalogu i dozvoli Banskih dvora. A onda je počeo nabrajati konkretne predmete u kojima odvjetništvo navodno štiti HDZ-ovce i tu je nastao on. Morate, ali vi, ja vodim sjednicu, ne vi. Ja znam da ono što ja pričam ne želite čuti. Možemo govoriti samo ono što je tema. Više se ja držim te teme nego što je uvaženi potpredsjednik Sabora Šeks držao se te teme. On je pričao o SDP-u, a ja pričam o konkretnim slučajima rada državnog. Uvaženi zastupniče, ja vam